11 December دوٚپُن مےٚ چھُ گژھُن گِنٛدنہِ مَمَن دوٚپمَس کوٚت چھُ گژھُن دوٚپُن مےٚ چھُ گژھُن مان ژٕ اَیرپورٹ ژےٚ چھےٚ یوٚت دوٚپُن بہٕ گژھٕ پانَے مگر اگر مےٚ لیٹ گٔے تہٕ بہٕ گژھٕ یارٕ سُنٛد پَرواے بٔرۍزٮ۪ن نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپمَس اَدٕ کیٛاہ کینٛہہ چھُنہٕ بہٕ چھَس پیٛاران تہٕ بیٚکِس مان ژٕ کٲجَس تانۍ سُہ آو نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُنہٕ پَیی مطلب کوٚت گوٚو کیٛاہ گوٚو چھُنہٕ گاش سۭتۍ آمُت اَسہِ گوٚژھ یُن گرٕ سارنٕے گُزٲرِش کُنہِ جایہِ کانٛہہ میون بَچہٕ وٕچھُن تہٕ اَسہِ کٔرۍزیو مان ژٕ اطلاع میٛٲنۍ أپیٖل چھِ یِہوٚے مےٚ حظ چھُ سُے زیُٹھُے لٔڑکہٕ أسۍ حظ چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھان چھُکھ نہ سٲنۍ حالات أسۍ حظ ٲسۍ کران موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ تہٕ پَرناوان ٲسۍ یہِ بَچہٕ مےٚ چھُ یِہوٚے بَچہٕ بوٚڑ स्क्रीन पे जो ये फोटोग्राफ है, अगर किसी ने इसको देखा है तो कांटेक्ट नंबर जो हमने दिया हुआ है इस पे वो फोन करे या नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर इसको आप वहां पे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। फिर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं पर्सनली हर एक कश्मीरी से कहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज हमें हर एक की ज़रूरत है। स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ लगी हुई है, अगर इस लड़के को किसी ने देखा हुआ है तो प्लीज़ जो यहाँ पे वो नंबर हमने दिए वो इस पे शेयर कीजिए। शुमारी कश्मीर ज़िला बारामूला पटन के वानीगाम इलाके से हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं। इस माँ का कहना है कि इसका लड़का 3 दिन पहले घर से निकला और अभी तक वो घर नहीं आया। ऐसे क्या हालात हुए जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला मौजूद कोता टाइम हुआ 11 December دوٚپُن مےٚ چھُ گژھُن گِنٛدنہِ مَمَن دوٚپمَس کوٚت چھُ گژھُن دوٚپُن مےٚ چھُ گژھُن مان ژٕ اَیرپورٹ ژےٚ چھےٚ یوٚت دوٚپُن بہٕ گژھٕ پانَے مگر اگر مےٚ لیٹ گٔے تہٕ بہٕ گژھٕ یارٕ سُنٛد پَرواے بٔرۍزٮ۪ن نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپمَس اَدٕ کیٛاہ کینٛہہ چھُنہٕ بہٕ چھَس پیٛاران تہٕ بیٚکِس مان ژٕ کٲجَس تانۍ سُہ آو نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُنہٕ پَیی مطلب کوٚت گوٚو کیٛاہ گوٚو نہ سُہ اوس یِوان بٔرٕڈے گَرٕ یہِ حظ چھِ 12 وُہُر پَران 8تھَس कहाँ मेंटली डिस्टर्बेंस में कहाँ मेंटली मतलब मशरा वगैरह की نہ أمِس چھِ یہِ اوس اَصٕل کٔلیَر پَرنَس کُن تہِ اَصٕل وۄنۍ گوٚو فُٹ بالہِ کُن اوس أمِس زیادٕ یہِ اوس گِنٛدان واریاہ اَصٕل تَمہِ ساتہٕ یہِ گَرِ درٛاو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ دوٚپ دوٚپُن مٔمی مےٚ چھُ گژھُن گِنٛدنہِ تُلُن سُہ کِٹ سۭتۍ مان ژٕ فُٹ بالہِ ہُنٛد دوٚپُن بہٕ نِمہٕ یہِ سۭتۍ مےٚ کَتہِ چھِ بیگ دوٚپمَس اَدٕ کیٛاہ نہِ بیٚیہِ دوٚپُن مےٚ دِمو آدھار کارڈ مےٚ نہِ اَدٕ کیٛاہ عٲش کٔرِتھ ہوٚتَتھ ووت دوٚپُن اگر مےٚ راتھ لٔج تہٕ پَرواے بٔرۍزٮ۪ن نہٕ پَتہٕ آو نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھَنہٕ پَتہ یار کُس چھُس کیٛاہ چھُس تہِ چھَنہٕ مےٚ پَے کِہیٖنۍ گِنٛدنہِ اوس گژھان تۄہہِ چھُو حظ کانٛہہ مطلب اِنفارمیشن گِنٛدنہِ کوٚت گوٚو کَتھ جایہِ گوٚو تَمیُک کانٛہہ خبر تۄہہِ مُتعلِق یا یَس یارَس نِش تٔمۍ ووٚن بہٕ بیٚہمہٕ تٔمِس نہ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھَنہٕ مےٚ پَے کِہیٖنۍ کَتہِ اوس بِہُن کَتھ یارَس نِش کیٚنٛہہ موبایل شوبایل چھِ تٔمِس نہ کِہیٖنۍ نہٕ موبایل تہِ نہ سُہ اوس چلاوان مٲلۍ سُہ موبایل کُنہِ ساتہٕ پَران وَران تَتھ پٮ۪ٹھ بَس باقٕے نہٕ ناو کیٛاہ چھِ أمِس تٔمِس چھُ ناو ذاکِر احمد حجام ذاکِر احمد سُہ چھُ گوٚمُت سۄنہٕ وارا تہِ گِنٛدنہِ سُہ گوٚو بارہمولہ تہِ سُہ چھُ گوٚمُت پَلہالَن تہِ اوس گژھان کھِمبیار مطلب یَپٲرۍ یِم گرٛاوُنٛڈ چھِ تٔمِس ٲس پَنٕنۍ ٹیٖم آسان ییٚتِکۍ لٔڑکہٕ سۭتۍ راتھ ٲسۍ تٔمِس یِم تِم سۭتۍ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یِم تِم لٔڑکہٕ سۭتۍ ٲسۍ تِمن سۭتۍ کوٚروٕ تۄہہِ کنٹیکٹ وَنٹیکٹ کینٛہہ تِمن کوٚر سارنٕے سۭتۍ اَسہِ کٲنٛسہِ ووٚن کینٛہہ کانٛہہ نہ کِہیٖنۍ نہٕ دَپان سُہ چھُ راتھ گوٚمُت کُنُے زوٚنُے گِنٛدنہِ وۄنۍ کوٗتاہ ٹایم گوٚو تٔمِس مطلب وۄنۍ کوٗتاہ ٹایم گوٚو تٔمِس ییٚلہِ نہٕ سۄ گرا وٲژ گٔے آز چھُ ژوٗرِم دۄہ جی ہاں ناظرین آپ نے سنا اس کا جو لڑکا ہے ذاکر احمد حجام اس کا نام ہے جو کہ ضلع کشمیر ضلع بارہمولہ پاٹن کے وانیگام علاقے کا رہنے والا ہے 3 دن پہلے وہ گھر سے نکل گیا اور ابھی تک گھر نہیں آیا اسکرین پہ جو یہ فوٹوگراف ہے اگر کسی نے اس کو دیکھا ہے تو کانٹیکٹ نمبر جو ہم نے دیا ہوا ہے اس پہ وہ فون کرے یا نزدیکی پولیس اسٹیشن میں لے جا کر اس کو آپ وہاں پہ پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے تاکہ ایک ماں کو اس کا بچہ مل جائے عوامس تک موجود کیا بہٕ چھَس کران سارنٕے گُزٲرِش کُنہِ جایہِ کانٛہہ میون بَچہٕ وٕچھُن تہٕ اَسہِ کٔرۍزیو مان ژٕ اطلاع نیوٗ کالنی ہُروٗن پورہ پَنُن بَچہٕ واتہِ وارٕ کارٕ گرٕ بَس میٛٲنۍ أپیٖل چھِ یِہوٚے مےٚ حظ چھُ سُے زیُٹھُے لٔڑکہٕ أسۍ حظ چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھان چھُکھ نہ سٲنۍ حالات أسۍ حظ ٲسۍ کران موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ تہٕ پَرناوان ٲسۍ یہِ بَچہٕ مےٚ چھُ یِہوٚے بَچہٕ بوٚڑ أپیٖل کران ییٚتٮ۪تھ تہِ آسہِ خۄدا آسہِ تہٕ بیٚیہِ کران تۄہہِ یہِ گوٚژھ گرٕ واتُن اَسہِ یی أچھَن گاش اَسہِ چھُ أچھَن گاش سۭتۍ آمُت اَسہِ گوٚژھ یُن گرٕ گوٚژھ یُن گرٕ نہ گژھان حظ اوس مگر یِوان اوس گرٕ گِنٛدنُک اوس تٔمِس سٮ۪ٹھاہ کینٛہہ شوق یِہوٚے گِنٛدنُکُے گژھان اوس پرٛٮ۪تھ جایہِ مگر کالچَن اوس یِوان گرٕ گۄڈنِچے لَٹہِ گوٚو یہِ واقعہ کٲشِر پٲٹھۍ ماجہِ ووٚن بہٕ یِمہٕ ژیٖرۍ
चेरावन आज चोरिम दो जहन न रात स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और जो फोटोग्राफ लगी हुई है, अगर कोई भी इसको देखे या किसी की नज़र में आए तो इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसको आप वहाँ पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर कानून के साथ। तब तक आप अपनी मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।